به نام خدا گلی حواله برومت گلی دوست عزیز بقدر و قیمت کن گهدار وی حکایه من مجوره بیجن ام دخوازن ایش جواره بحثا حواله شکفته بکن که عربی جوانات بیجن اصحاب الكف حواله شکفته فقط مهم اف حواله شکفته که امثال سکنن گلو لکوچه بویه لکیجان ولاتیه او پر مهمه خلق ولاتي ما وقالك مسلمان دزانن دبيجن أصحاب الكهف لترسوسا أدني ميرسيني لترسوسي فقط قرآن بيروزي برياد ده لقورا كمرو شكل شمال شكفته دنهيرو ميزت كه شكفت نل ترسوسي لباجار آمده لنافچه لجه لگند فيسي از دلیل اویجی خدا حسکه که چوا لوره تثبیت آمن و دلیل که لوره از جوره بیش خدا حسکه امیوه آیت جی آیت پیرو جوره بخوینه پیشی میوه آیت بین از چوم سر اوا ترسوسه جوره وی قله مرو خطه را بری خواره دیده شکفت آکو پیشی وکریه مغارا آکو مروز چه داوی فقط که قرآن پیروز بریار دده دوی بسم الله الرحمن الرحیم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضوهم ذات الشمال ای محمد ای هر کسی کون گهدارن اگر تلونک شکفت آوان خورتان حاضر بی توی ببینی که روش دما جعالی روش هلات و درد که جعالی راست با آلی شکفت آوان دا خوارد به والکلک راست شکفته دخینه دما رود چه آواجی جعالی چپ شکفته دا جوان درباست و اوان خورتا جی بخو دهندر شکفته دا دفرهیه ویدانه دمه که روش درد که روش هلات و جا آلی راسته با آلی شکفت آوان دا خوارد به لکلک راسته شکفته دخینه دمه چه آواجی جا آلی چپ شکفته دا جوان در باست به نهی لرونکایی بده سر چاوه وانج بو که اوش خورابن شکفتا که لباجار لجه این لگورا که اف قرآن پیروز بریاد ده هرنش خورا ببینه وقتا روش شرقه دا درد که لآلی راسته با آلی شکفته دا لیدخه و با آلی دداجی آلی چپه داجی لشکفته دخه جوان درباست به یعنی وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضوهم ذات الشمال چخوا خوش بیشه اوا بریاد ده که علامت هری مزن ایش کفته که باجار لجه ناوی سمت آوانجی فیسه بویه یا جی اف آفس که آنا امی سروی جی خبر بدن دو قرآن دا اف صورت کهف صورت اصحاب الكهف حوالش کفته 110 آیتن او لمکه جی داکتیه لباجار مکه شپیخنبر من هاتیه دو قرآن دا پین صورت هنه دست پی کاوان تف بلفظ الحمدلله هاتیه یک جی فاتحه یک انعام یک کهف یک سبا یک فاطره اف صورت جسه قصت دیروکی بحثید که اف صورت کف سه حف قصت تاریخی دیروکی دبیجه یک قصت اصحاب الكهف حواله شکفته دبیجه دو قصت حضرت موسی و خضر که نبی موسی مدتک بویه حواله وی و سه تشته عجیب نشانی وی دایه بحثا وید که ایسیا قصت اسکندر ذوالقرنین که به فرمان خدا صدق دیواره که مزن آوا کریه فقط وی صورت دا اول قصت اصحاب الكهف بیشه گودارین دلال جبر که تلفون تدی بچوکه و زیده جرانا گره ام قصت آوی یا امی بکن دو فصل سه فصله او جی گلک هوا جراج مراد بیجم پر دریجه ام نکاله گودار کن که فیلمه کی خوش بیا فیلم کمال سونال بیا اوی جنوب یا نظام ایکی بیا اوی فیلم خود ساعت و نی وگلی گوداری کنه تول بروی
یا جی برنامه آنا کو دیزی هنه لی گهداری کن فقط کو صحبت دریج دوه پی عاجز بن لی ام مجبوری کو دریج کن به عالم بفهم کرن به حوالا بفهم کرن گهدارین دلال قصة أصحاب الكهف كنا ياوي أث دبيجن لباجارة كي روماي معلومة و دياربكر أو شخص روماي دابو باجارة كبوية ناوي ترسوس يا أفسوس يا فيس يا آفس سروکک جورکار ظالم بناو دقیانوس هبو گازی هر کسی دکر بال پرستیا پوتان و کسی بگوتنا وی نکرا دکشت و دناو کوملا وی دا چند خورت باورمند هبون هنه خورت کجه حست کرن ندخواستن جب پوتان را پرستی بکن اوجبوان قربانا سرجه بکن دقیانوس غدار برو شوان حسی ازام بو کوانا خدا جپوتی وی را عبادت ناکن وان خواست بال خواه اوجوان را گوت اگر هن جپوتان را پرستیه نکن و سجده نبن جوان را قربان سرجه نکن از ایواب کجم اوانا قبول نکرن و گوتن ام بغیج خدا جبو تو کسی پرستیه نکن خدا گوتن اوان دبیجه اوان خورتا گوتچن ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا گو خدای ما او خدای حمو زمین و عزمان آفران دیه ام بغیر جوی جبو تو خدا کی دیتره ام پرستی ناکن دگل کوان خورتا جی سه حف وزیری وی عقلمندی وی شیرداری وی ملی راسته بون سه جی ای ملی چپی بون پیدا شوان گشتوان بونه هفت کوچک جی نه ایوانه کوچک جی اوه سه جی اوه شوان بویه گشتوان حتی دبی هنک تفسیر بجن چقا کفل کوشکی خستن آبتن گویا حیوان جمع بقته خدا زمان کرده وی کوشکی گو او ظالمه کونجه درون اجی جه حزناکم اجی ربکی را عبادت کم و پرستیت کم ها اوانا گوتن اگر امو سابکن ارگه ام پوتا را بکن وی چاخه وی گاوه ام درواند کن دقیانوز گوت هن هیش خورتن جوانن گناه من بوته از چند رو مهلت بدموه داهن بفکرن و قرار خو بدن دما وان بیز دقیانوس چویا باجاره کی دیتر فرصت خودیتن گازی هف کرن جوینا خو کرن و گوتن امش باجاره دقیانوس براون امرن عبادت و پرستیش خدای خراب کن و رویان دگل سه خو یعنی سه شوانک بو لپی وان کتبو دشکفته دا خو وشارت دقیانوس غدار چوبو باجاره نینوای موسلی معلومه جناب و که دقیانوس لترسوسه به حتی هر موسلی به سه محلیت که ارگه لآفشینا مراشه به تیجی اصحاب الكهف لوجی هی مهونی وکوی هرم به ارگه للجوه هر ده روژه چنه موسلی وتین تی فهمه که موسل نیزی وی بویه نیزی ولاتی وی بویه افجه علامته که لفیسا لجه اصحاب الكهف شكفت وانلونه خلقانا جد چنه زيارته و شكفته ها اف دقیانوس قدا چو باجار نینه و موسل داکوان جی وگرینه بال پود پرستیه پشتی کج نینه و اج موسل وگریه باجار خوی افسوس پر ساوان خورتا کر گوتن گلو اف خورت لکن از وانا بینم گوتن رویانه دشکفته دا خو وشارتنه دقیانوس لپی وان کت در شکفته لوان گرد دا کو حموته دا بمرن خدای مزنجی لفظ خوي مبارك دبيجه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 309 سالا افانات شكفته دا دخو دامان 309 سالا پشتی در شكفته لوان قرد داكو حمود تدا بمرن لي خدای وان خسكو خوي وان خستا خوي و دخو وان كر 309 سالان جی بقاسی که خدا دزانه دشکفته دا رازان پاش دما خدا وان هشیار کر یکی جوانا گوت او هاتا فهمه که انسان ده قبره دا که اهل جنت بن ده کوه قبره خواه وکی جارک کش خورا را کوه روژک یا شوک جویتره وسا و هر دوینک قیامت را بو دلیل اهل قبره قیامت دلیل وان اف آیتا بیروز و اصحاب الكهف جهر را گوتن گلو ام چه قاس لور رازانه
Çünkü ne zanın kaç kas razane hindik razane pir razane eca hevdû pirsîn malum gotin çend saat li rewşa hevdû mêze kirin na porê wan neynokê wan dirêj bûne rengê wan gelek guherîne wa rabbukum a'lemu bima lebîstum Xudayê we çêtir dizane him li vir çi qas razane Ewan xotan gelek birçî bûbûn yekî ji nav xwe şiyandin dahere ji bo wan ji bajarê xwarinê bîne û jê re gotin xu zêde xuya neke bi kesî nede naskirin da kes bi me nehese lewra ewan êdî dizanîn gelek di xewda mane û şeklê wan ecêb bûne yan ditirsiyan Deqyanûs bi wan bihese dema ev qasidê wan gihîşte bajar ewî tu kesek û tu tiştek naz nekir ji bajar lewra her tişt di her kesî guhirî bû tu tiştek bi halê berê nemabû lewra ew bajarê wan bû û wan her kes û her tiştî jî wî nas dikirin Ewî guman kir ku rêya xwe şaş kiriye ê ku çûye nan ji wan re bîne got her halde viya bajarê me nîne me xwe şaş kiriye ew ê dême ez çûme bajarekî xerîb ji dukana hinek xwarin stan dema perê xwe derxist dukandar lê heyîrî û got jê re got te ev pere ji ku anîye yan te xezîne derxistiye lewra perê wî gelek kevin bû û rewşa wî jî gelek xerîb bû por û nênokî wî dirêj bûn hemû lê civiyan dikandarî ewî got nexêr min tu xezîne nedîtine lê ev perê welatê min e wan gotin ev perê zemanê Deqyanûs e ew jî gelek dûr ketiye ewî got gelo çi bûye bi Deqyanûs çi hatiye serê wî gotin Deqyanûs bû 300 sal ku miriye geber bûye ewî teze qiseta xwe ji wan ra got û wan bi gotina wî bawer nekirin ewî got eger hûn ji min bawer nakin werin ez hevalê xwe di şikeftê de nîşanî we bidim êdî peyama rewşa viya gihîşt serokê bajar ku ew jî mirovek gelek dîndar bû yanê milûkî wî bajarî çûn jê re gotin hal mesela xotekî hat dibêje ew jî însanekî dîndar bû kêfa wî jî hat û zivirî hate bavî însanî hemû bi hev re hatin şikefta wan dîtin hevalê wîn hemû nimêj dikin bawer kirin ku ev mucîzeyekî Xuda ye nîşanê wan daye ku bawer bikin wê Xuda hemû kesan piştî mirinê bi vî hewayî zînde bike zalike min ayatillâhi men yehdillahu fehuvel muhtedî ve men yudlil felen tecid lehu veliyyen murşiden ewan xotan bi fermana Xuda dîsa di şikefta Xuda ketine xewê û Xuda wan mirand paşê jî li ser wan mizgeftek ava kirin dibêje lenetexîzenne aleyhîm mesciden Xuda dibêje ku me yani camî li ser wê dirê çêkirin ya Muhemed dibêjin navê wan û navê kûçikê wan û qiseta wan di lewhekê de nivîsandin li ser derê şikeftê dalqandin ku jê re dibêjin Reqîb Qasid re gotibûn here bajar û binê re kîjan xwarinek pak û helal heye ji me re bîne dibêjin Yehûdiyê Eseneyê xweş xwarinê heram gelek diparastin lê file newsanin lewra mezinê filehan San Paul dibêje li çarşiyê çi tiştê hebe ew ji bona filehan helal e aha ev delîla nîşan dide ku qiseta Eshabul Kehf beriya Hezretî İsa'yê selatu selamê Xwedê lê bin guhdarên delal ku merû ji dil gazî Xudayê xwe bike Xuda gaziya merû tê li hewara merû tê û ew gaziya merû jî qebûl dibe delîl ev e yek jê gaziya Xuda ku bike Xuda gaziya wî qebûl ke her wekî gaziya Hezretî Nebî Nuh aleyhisselam ku nifir li komela xwe kir û Xwedê dunya tev kire tofan Nebî Yûnus di zikê Mesî de bû poşman bû gazî Xudayê xwe kir lava kir Xwedê poşmaniya wî vegeran û qebûl kir Kalê pêxemberê me wexta Ebrehe gir ser Kebê ku xera bike çû ba Ebrehe got tu kî got mezinê vî bajêrim te xêr e got hatime devê xwe got heyf min got qey tu hatî ku ez Kebê xera nekim gom gazî Xudayê Kebê kiriye ew ê li hewara mala xwe were tu devê me bide min û çawa pêxemberê me li cenga Bedrê gazî Xudayê xwe kir ku eskerê Bedrê hindik bûn 300 hebûn êwan 3000 eskerê wan hebûn gazî Xudayê xwe kir Xwedê jî êlma wan hat û çawa Eshabul Kehf gazî Xudayê xwe kirin ku êlma Xwedê li êlma wan hat guhdarên delal ji xwe re tevtêş kin ulema hene însanê zana hene însanê jîhatî hene herin li ava Tersusê jî binêrin û li ava Licê jî binêrin Elhamdülillah şükr û fedl û kerama Xwedê re spasiya Xuda dikim ku Eshabul Kehf jî di welatê min hene qebra wan di bajarê Amedê li navçeya Licê ne selam û hurmetê min şeva we bi xêr û xweşî bi xatirê we